usemncane usesinangwa kana gezi ayindlela ibhekala kanjani uDudu la uDudu yaphi original like ubelethele khona la wahlala khona la uvele njena una 4 years or 5 years ahlala la ahlala kule 7 years uyithole njani ithole kumarupho wafulela uyo report yabona ufike wathola into emarupho then ke ukufika kwakhe la ufike njani ufike nendoda yakhe beza neveni beza nembuzi baba angiyazi naye Mzulu uzigokezete so kunabantu nakathoma kwafika thola irubhi linje afika akhe afulele ngakilo bakhona abantu bakhona bakhe ngale ngemathuneni abantu bakhona yeah batheni bavumile ukuthi abakhe la bahlale bona bachiftiswe yini la bachiftiswe emdzwele so mara ukhansela aphinda akhe phezulu komdzwele bangathi bayambona abantwana mara ezinye izinto azenzi sense because this kumele ukuthi igugiwe RDP le ikhambe ngapha kunagezi bathi bafuna ukwenza bathi siyakubona uhlala endaweni engase right abantu bene spread bias ngiyashare ngiyakhombisa ukuthi nenze can you just cala ukuthi kunjani akunagezi ugcwele amanzi like yo guys gezi khona isikhathi singapho bese umaqeda kusele bona basithathe basibethe ngapho oh iRDP le ngiyanini kanganyanini ayinanyaka qale ke ngapha uqala ukuthi kuyakhanya ukwenzakalani mister siba uqala ngaphakathi ke sikhombise ngaphakathi ngenani ngapha ngaphakathi ngera mfana ngene kalisa usina ngapho nomntana ongafuni ukini ongafuni nogezi ngafuni igezi this is not right mothi afiyalo this one was sangana ukuthi ngikahle akagathengi oh the situation is not good at all yeah everything ngibani umntwana uqala umntwana omncane qala phasi ukuthi khamba ini kasi just check mister nami ngifuna ngibone rele masamna ngisolo ngibone mister ama like mister no then umntwana lo ukudla kuhlala phi number 1 ukudla sesi ukudla kuhlala phi la ukudla kwathi ngifake emereni vele amakhapeti sonela ukudla uthi kuhlala phi ukudla kukhona ukudla nje ukudla angakuthengi ukuthenga kusasa ngoba inkosi igabeni imali yami imali yabantwana imali yabantwana usele ngamali ngokuthenga ngakudla sele nga 300 rand ngithenga noshibo abantwana bakhona bayingaki bayi4 kutama bayi4 sele nga 300 enye ngicaba ukuthi bashathenga impuphu sesiwe enye imali ayi ngithathe ngabhatala ikoloto putpil so abantwana bodla 300 rand inyanga yonke ubona because bengile ikoloto zokuthi abantwana bayachayelela sesiwe uyakamela wenza kamela yeah yo Jesus Christ and phinde futhi ikarata leli ikhuluma iqiniso ukukhuluma mala futhi awuzwani namala ngoba uNkulunkulu uzongiphetha ikarata leli lekasaphi baba kwami uyo alithatha walisa kumashonisa manje angikhona ukuphuma ngiphuma kanjani uphuma shonisa lo sesiyabusa ngalisabusa ngakuphi mhlawumbe kwamasipala kuPrince la bathi iphino what umasipala indlela ngapha manje angisilathi ngubani sitashiya abantwana manje angikhona ukuphuma wangizela ikoloto since la ubaba wakho wachikarata lapha manje angikhona ukuphuma ngiphuma kanjani imali usathatha imali akhe sikhuluma then alungachingi baba wakho kuthi ukuthi nawe uyaqhubeka la baba wakho agcine khona ubaba wakho la agcine khona uyaqhubeka don't blame ungablame ubaba wakho because of nje wena ubaba wakho ushonile wena lokhu busy uyaqhubeka cala ukuthi kunjani abantwana umfana nje uyablame what is this like this is not a place la kungahlala khona umuntu umama abantwana bakulisa endaweni enjani so ngiyakuzwisisa sesi what's going on with you abazali bakho bathi yekho mama moshona ubaba wakho oh my god okay i community yala emachiring eating with this whole situation
bafikile bakuvulela indlo zange bathi no akhe siboneni ukuthi simfakele itafula bezile la bene spray bachuta basika bayenza yonke into baselebrate but simhanda over it unokhunye esibona kona bahanda over izindlo bakhona ukushenya isofa neraga nyana bakabona ukuthi akunaraga baqala bavula indlu le ingakavulwa bayicala bayivula bangakayiprocess yes bayivula bona then mabeza ngomazi bazokuchecka bathola sebayisebenzisa achaza indaba yendlu yes angichaza indaba yendlu indaba yendlu mina kwathi amasebaqedi ukufika umkhulu ubani kwathi okay sesicedi indla kungangena ngaphakathi ifault akuseya omunye omkhulu wabo obudlonga barukhansela wala mswati yamkhazisela umkhansela icediwe into yini na 38 years unyakala. Okay. Unobaba wakho nize nisuke KZN nize nizokuhlala la. Hayi bengihlala eMtete ekuthomeni. Ngathi ngahlala eMtete. Abangihlumeza abantwana basekhaya. Phela la kunaraga ngathi phela ngithi ngiyacala lapha ngendlini yo. This is unacceptable. Kesibone la. Then they are saying they are helping. Look, Khanisela. I don't know ngathi kuhlala I don't know ukuthi ngizokuthi yila kudla bakhona abadla lokho kudla kuso ngikwenza nowayifuna ngapha endlini kwezinja mara kungapha ngendlini kulala khona abantwana no kwezinja wayikula awubeki bathela ukuthakela nje hayi sesinawe ngokwakho yes ngabakho ngathi ayihlangana ngoba dadala fonela ngimuntu ngiyenza ngone ngithanda hayi wena ufuna ihelebho hayi umntwana lo asikhuluma ngayo mina there is no need ukuthi I have to go umfana loyo ngiyabona ungaphathi kwetrauma enjani umntwana lo uza alokalwela into zonke do you blame that boy we are blame the way up here ngakhona kuthuka ngakhona mara angithuke so qala number 1 okay asijama ke ngikhulumela that one is wrong mina ngifuna ukuthi sikhulume kokuthoma sisi awuthatha awunama responsibility I don't believe that ukuthi ukhona umama ongahlala nabantwana bayi4 uhluleke nokuthi kenge ukuthenga istove or thunge ukuthenga kubonakala ukuthi man noma ubhalela but it seems like wena uzicindezelile uzekelelile qala nangapha ulala ngakhona asikujaji mara I believe that ukuthi umuntu lokufuna ihelebho nguwe sivumele sihelebhe ngoba kusizi sokukhamba sokufunela ama donations silethele zonke lezi zinto kokugijima kuphapha amaphela konke la yonke into uthola singasazwisisi bakhelebe ngiyarabela mfumo nje amphile ne kababa bakhelebe bani I'm just begging with the community at large bantu bemachirini bantu bakuphi ngifikele emachirini isituation engifikele kiyo la ayisimnandi neze ayazi angazi ngikhambe ngifike ngizwe obuhlungu engibona ngokulumuze engize kuwo bengizela ngisitshela ukuthi ngizokudiscipline umsana ona 15 years but when I check all this whole thing ela iyangizwisa ubuhlungu which is not what I'm going to stand. I'm going to do all I can ukwenza isiqiniseko sokuthi abantwana bathola imfanelo and then ngiyokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyokokoda la mdeni kokode khona bengicela nani community esemachirini abakhonako nje ukuphosela ake sihelebheni angitsho siyazi ukuthi amaphandle siyawaxotsha ingasika